Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngivuka nokuvuka vumbu nangumshana lapha athi malume ngavele ngabhoreka kakhulu lapha yese sekuseni kangaka ngisadefrosta nodefrost umuntu sekangimemeza kwayi sogeza amazinyo okay Jojo nako phela sengivusela ukuthi ngiyogeza amazinyo yazini mhlawumbe vane nginuka umlomo umshana sabe kungitshela hayi mara yazini fade ngizawuthina athi ngivuke fast lapha ngilandele intwana yami phela mina nakudala sagcina ukubhonda yo ngese sithumanzi yonke bengingekho ngibhizi ngengoma hey lona uzowaphuke one day nambona ukuthi ugibela njani phezulu kwalibhavu maceda ubambelela ngale base lokukhala nokugedlwa kwamazinyo yese sangazi ngoba isibhedlela sala ne-Middleburg sebasishiftisile sesile kude kangakanani enhle kube bacabangani mabathatha isibhedlela basibeka kude kangakana abantu like ezinye izinto ezenziwe government azenzi senzo ngese sizinto esifana nesibhedlela kahle kumele zibe selokishini because abantu abaselokishini the most abanamagara basebenzisa amateksi imagine uyagula ebusuku lapha kumele ufonele i-ambulance ne-ambulance yakhona ithatha 8 hour ukuthi ifike athi ngicocele story thina lana sihlala khona let's say for an example besinesibhedlela 5 kilometer away isibhedlela sakhona bathi bayosirenovate warawara angisho kunesinye isibhedlela sakhwako samoya ayi nako-ke vele isibhedlela sesiphelile lapha lesi siyavala bathatha izinto bozifaka ngala hayi bo mina bengitshela ukuthi isibhedlela ze-operators ayithuna kanti kuyenzakalani lesi sicathu kuyakhiwa isibhedlela sisekudeni kanjani yes sidala sakhiwa isibhedlela sakhona ayimsho nomshana beyangingaveli nokuvela letha baqala bathi basakha enhle kuvele beyangakavelanga umshana mabaqala bayakha lesibhedlela lesi ma umshana sakana 12 years ngikhani baceda ukusiyakha last week enhle kabacedanga last week ngathi beyi-green opening bathi kuzi-president enhle kuyazini kumele khe ngithatha ibhayisikili yami angibhorekile lapha ngijimajime ngodlula lapha esibhedlela ngisibona ukuthi sona sinjani apparently bade sakudala sesivandalayiziwe ntsho if it's true nayiwani ukuthi basivandalayize kanjani ntsho or bekunganama-security or ikhona umshosha phansi la enhle kuyazini athi ngiphume ezabeni ezifana nalezi umuntu angazazithole sebamthembisa ukuthi bazokhicknap ipitbull lakhe ngoba ukhulumela futhi yazini athi ngizirelaxelela nelangeni ngifinyisa umshana hayi no la makhaza wasala hamba yo ngese sibheke ukuthi siphumbele kanjani sinomshana omunye udlule lana wangibulisa wathi malume kamshana mangitisho watenda wagcoka outfit yokushona kwenzakalani useseright apparently bathi wangashaya outfit engishayilile nusuka sowugula kakhulu-ke lapho-ke sowukorathuna ukuthi ungaziyolusa amadada mfana nokudla kusangeni nokungena udla amahe ukuphela hayi sekafresh umnandi umshana mayina ngibona sekayencayenca lapha kusho ukuthi ama-okuzozo wakhe sengiwahlini kahle imoto yakhe seyiyadubula moya ngize ma ngisarelaxile lapha ngothela ilanga ngeza kudubula amabhomu ngathi yazina ke ngahlola ukuthi la mabhomu lawa adubula kuphi irani bangani mara nerussia hayi mangifika lapha tololo next indaba zerussia kanti umshana udlala ngo-number 2 ngithi yazini athi ngimyekele ngiyocheck amanzi wami okugeza lapha vele mangifika ngathola yabila nokubila emara umshana ngaludubulisile amabhomu ayiwanda ukuthi mangigeza ngiyosurviva kanjani phela maye sekamdala kusafana nalokho letha amasesemncane adla umdoko nebisi kuphela sekadla kwasane maye makaphuma etoilet kuyazwakala ukuthi ayikhona lana kuphuma umuntu futhi umshana uthanda amanudluls yes futhi uthanda lawa babako so nangazabhala ukuthi idurban wadwana yes abantu abadla amanudluls banukise etoilet mfana ma bangikhola zenzeni uhamba uye emares uzodwa ngithize yazini before ngigeza athi ngivalile iphunga lakamshana ngilami cause mina vele ngihlezi ngisihlina-ke sisuke mina mangiphuma etoilet nawe ungangena nokungena unganaki nokuthi ayikhona khona umuntu ebekabhizi ngamabhomu yabona uhugela ibereko yo ngese sikunini umuntu akerana netayitayi yese simara kungcono nje sekuphelile umuntu yokubuyela ezigerele isichiko sakhe lapha ngibe nice size mangisesebhizi ngo-number 2 nalapha mangithi tla yese sithole iphepha dololo next ayikho yes yazini athi ngimemeza umshana ngimbona ukuthi yena ukude kangakanani alakla vele afike fast la manje ngoba umshana bekala netoilet neruphumile zankangitshela ukuthi ithole iphepha ayikho sengiyazibuza ukuthi yena kahle usule ngani yazini lana khona umuntu unuka isihlamba manje niyabona lento leni ngigeza ngayo lana inuka kamnandi ngiyase sengifuna abathi uvi lapho ukugeza mfana mara mawucabanga ukuthi uyogeza nganye akutsheli uncama same time nami ngiyibona komunye umngane nami lokho angudlula phela bekangirara demand yes everyday uhleza ncamela ukugeza ngagcina sengimbuza ukuthi ayikhona rutano wangincamela ukugeza kangakazikhiphana wathi hayi mina ngigeza ngezinto ezinice mfana athi zena kangizwisa lapha ngayizwa reho ukuthi ayikhona yabona izinto ezinice mfana indaba yami lekuthi ngizogeza nge-sunlight yaphela namuhla bheka nje igwebu lakhona ukuthi strong kanjani yes siphela i-sunlight kula manzi lawala nelokishini igwebu lakhona libi lihle mara mangigeza ngamanzi akagogo wami uyabona ukuthi igwebu lakhona liyaqaqaqanyana since umshana ngangakhetshela ngavele ngathi azingcono ngimbize ngizosala ngigeza naye mara umshana sekamdala mayogeza naye kahle akuseseright yes siyabuza le gengele nelingana naye malume manje wena wayi malume manje hey uzokhula nawe uzobona ayi ngasho ngimhihla fast apha kahle bekumele ngithole isaka lama-anyanisi ngimhihla strong angisho uvuke kusena hamba odlala emhlabathini phela thina lokho akudala amasakhula bebasigezisa ngesaka lama-orange eliseselisha mfana bahihle ngalo strong sasekuseni mabangibona odlala enhlabathini bakubuza bathi ufuna sigezise ngesaka namuhla ude batsuka-ke lapha enhlabathini abo usuka immediately mfana udlala umgodla ama-orange bese bekubuye kube yile pain leli lokuthi nihambe nodlala ku-green grass lapha ndlale bese ntambama bakubize badoza uzogeza yo
lunya strong mfana mothutu yangwaya mama makufaka ivaslap lo mgogotla pa hey hlala style wena andithupekile lana ngwaya khona ilana sekakusule khona mfana umkwatisa kakhulu ngapha ibhodo lepapa liyabila nokubila lapha mfana kumele ayophehla yabona le program leli kumele ngiliphathe kahle phela nge-12 nange-13 September ngiyakukemba so vele niyazibonela ukuthi le program leli outfit yaleni emahlathini makishaya yonke le outfit iphelele ngama nje ehlathini istyle ningangiboni nokungibona asambeni guys siyocampa khe siphumuleni igidigidi laselokishini siyo-refresh umqondo kancane it's 1.5 per person 2 days and 1 night kule 1.5 uthola everything that you need all you need to do is to bring your own alcohol hawu mina sengimangala lapha nangumshana sekavumbuka sekachepile lapha ngithi wachepa kangako yapha ayingiyambona muhle lapha kanti maluma sambe ngithi hawu yazi bese sengiyekile ukugeza nomshana because every time angageza naye ucabanga ukuthi kunalana sambako siyakhona Oh, kuyadlala sikhambi buya sikhambi hawu ne so khamba kusasa ne so khamba kusasa kuyadlala yokubambile ka siyakhamba ka